mana o mia le au soo, le mana o le nganga pa ia. O shall I say, pai no whape atu, mana o mia le au soo, le decisione. Aua le popole le asesione aisa le ala whama vai malo la tō li. Whata ua ia i la tō le decisione, dissension o pole. Atua leo le aluifo la tō te mafuta. O lona nganga pa ia, o le nganga lava leo Yesu Kiriso. Amen. They need the Holy Spirit. Why? To enable them so that they can receive the power of the Holy Spirit to enable them to do the will of Jesus. Ina i whaia le fina ngalo lo la tau teitai. Lea le alu. O le mea nai mana o mia. O le mea mana o mia, e mana o mia e la tau le nganga pa ia. E la tau te le to e mana o mia ina Yesu i le tino. Pe ia fo o tātou. Exactly the same as us. We don't know, we don't need Jesus. Why? Because Jesus is here in our lives in spirit. Tātou te mana o mia le nganga pa ia. Awa te whētu ana whapea fo in kako iai. Ma futa ma Yesu se teimi umi whapea. La ngona fo i e o ia e tātou. We're going to have the same feeling, same emotion, same desire. Mna onga lava le tasi. Aua nei tuelu e se Yesu. E mai le tua, le hai. Tau te le nufo i pea mai Yesu. Le ngau le wha solo a Paul Kalame. Jesus will return to me, but I will send another one. O le mea ngā tau te mana o mia. O le a, o le nganga pa ia. E wha pena fo i la tātou. We don't need Jesus. Because the moment we receive Jesus spiritually, o le taimi tātou te talia ai Yesu i lo tātou whātua tua. Ma lo tātou tali tonu ia na ngā luenga wa mahea o na whaia mo oima. Tātou te le mo mai mau pe ana o iai, mai mau pe ana ma tala noa mai Yesu. No. Tātou te le oli ea ma fia ina o tātou loa o la walu Yesu o mai ala na ngā luenga. A o lea, o hea tātou lea nganga pa ia. E o mo whai tau atua le. Sa lea lau whai tau atua. Lea lau whai tau atua, ma leo te manua leo te o te manatua. Whai upu la lusu ma lima. Whalongo i upu a Yesu. Whai mai, e kakaunga o ko oli. Langa leo o whatu la walu. A lea la sau lea nganga pa ia. Tauna o to oli. Langa a sau lo nganga pa ia. Lea nganga pa ia. O ha uale na. Ma Yesu e tutusa ma ua malouta ma. E whape fo i lea nganga pa ia lea o le asau. Mai a o le alu e le sau le fisosoani. Mai le fo i lusu ma lima. O mea ia ua oufa ia tua ia te utou. Se manu o tātou no nofo pea i le taimi le nei. A o le fisos, lusu ma leono, a o le fisos soani o le nganga pa ia lea, e awina mai e le tamā i lo wingoa. O ia lava natea o a o ia te utou i mea uma lava. E wha manatu mai fo ia te utou i mea uma ua ou whai atuai ia te utou. Mai o tele tu ua utou. Wha mai o te tuina atu ia te utou le manuia. O lo o manuia o te avatu ia te utou. O tele avatu ia te utou whapeo na avatu e le lalolangi. Mai aua tau te atu wale o utou. Aua fo i tau te mātatau. Whai upu la lusu malvalu. Whai mai lusu malvalu. Ua o tau whaalongo mai. Ua o whai atu ia te utou. O te alu. Jesus said, I said to you tonight that I will go. Whai mai awa o te alu. E ele teimi o te alu ai. O te alu. Ma o to e sau i a te o tou. Whai mai la i o Isu.
ana outou alolofa mai ia tau, po ua outou oli, i loo fai atu, ou te alu atu i le tamā, a wae sili lo tamā ia tau. Whaasolo e ale ilano. Whamai awa o le asau, le alii o le neilo lo langi, ai le maua eia se mea e tuua ina iau, e le maua eia se mea ia tau. Mo le talanoa i le taimi o le ao mai ai, i o na fili e pue ia teia, ma ave e whaasa tau. Amen. A le tātou teilo i le tusi lea. Ia, ma le talanoanga fo i le mata upo mo le tusi ngā luenga. Pisa tau iai a le popole. Ma le mana na o le auli i e alu ese Yesu. A le na. Ma Yesu a ule alu, e le sau, le fesoa soani e sili. Mo outou. E fesoa soani ante outou, e fai le ngā luenga lea na au fai atu, tau teo e fai. Awa e le ma fai o nou tau fai. You can't do it unless the Holy Spirit will empower you and enable you to go and do what you have been told. Na. Ala le tā ua le nganga pa ia tātou, ma le awali ia i le aso le. Le aso le Pentekoso. Tā ua le no fai atuai. Ina ia mawhai ai ona, lato wola ina, matatu wola ina, se o langa e mawhai ai. Ona whaia mea umasa poloa i mai ai Yesu ia i lato mai tātou. O aia mea, o le tala i atu, o le tala le lei, o le malo, o le langi. Same commission, le ia tātou. Same great commission. Polo inga sili le fo ina ave o, le fo ina mai ai tātou. Ai tātou te mawhai o na whai. Ina ua iai le nganga pa ia ai tātou. He's here. O le i le mea lea u te iai. O na fo iai le nganga pa ia le mea nai te alala mai ai lo fale. Po lau ta vale. Po lo falfai ngā luenga. He's everywhere. Since that day, mai le aso le Pentekoso le ti a tolu. So mai isi o le tolu lua. Ai lo tel tonunga o le tolu. Na fio i whaile nganga pa ia. Te sesione, dissension, na sauai le nganga o le atua. Ina ia whaataunu uina le valo anga ma le polo inga. Ia po le perfectanga fo ia yo elu le mata upu e lua. Awai o mai o naso mauna po. E li lingi fuai. E lo utama. Le mea na folaina. Ole nganga pa ia. I lunga o tangata umalava. Fa mai e perfecta mai o tō watali i ma o tō wafafine. Fai miti o tō e ina malo o matutua. E o mai a le taimi lei. O la lava e iai le malusi anga. O le valo anga le na whaatau nuu le aso le Pentekoso. O iai tātou le nganga pa ia, o lo iai tātou fo le ngā luenga, o lo iai tātou fo le mana, e mawhai ai. O na whai mea umalava. Amen. Na. Praise the Lord. O le melo na lua, ia tātou stai le tua. Mea na tupu tono le o aso ia. Aso ia sefuru tātou tala noa ai. Le vao, le asesione, ma le te sesione. Tātou iloa le tāua o le ustai o le tangata i lona taitai. Tātou tala noa mua i tangata. Tātou tala noa muli ai le taitai. O le ustai o tamaia. Na lai ona tino mai ma whaatau nuu le aso le Pentekoso. O wa ana whai atu e o ai leo. Ana whai atu e o i Jerusalema ai tu e fo i Galileia. O le ale tupu le melea. O le ale tupu le melea ai sea. Leanga i te tau e mana o mia le lingi e Yesu
ma mai lo na nganga pa ia I lunga o tangata na ave ia I le instruction le whatonunga. Na tau ia ave ia I. A o leo stai o tamaia. E ui lava sa latu le malama lama. E ui sa le malama lama. Ai sa, whatu e sul ngā luenga mtau mua mua. Sa lo whai upue ono e nai po, whai upue valua. Whamai awane e o tau tu ua Yerusalema, se ia o tau maua le mea na fola ina mai e lo utama. Aua. O Yerusalema, ai awane e o tau ese. Mea nai e mantua mai, e le ngā tau leo stai leo. Ai whamai Yesu, aua lava ne e o tau ese. Aua ne e o tau tu ua Yerusalema, se ia o tau maua le mea na fola ina. Ia mantua la se fulu aso. A fio Yesu le langi le stofi len tātou, whaiat len tātou tā ua. O role au li ia I Jerusalem mai le a fea pito lunga le mena whaatonu atu Yesu iai no nofo ai. Whaatalitali ai, ana leo. Ai ana leo o fo ile lātou whaatalitali I le aso tonua lea e whaataunu ua ia iutaia le lātou sauninga o le Pentecost. One of their feast. The day of Pentecost. O le aso e 50 I aso talu ona toitu mai Yesu. Le winga ngā le upu Pentecosto o le lona 50. O le lona 50 la o aso. Ua atoa iai vai aso sa fia. E fa. Ia na. Amine fitu. Ato iai vai aso sa e fitu. Fitu ni fitu ua fa se fulu maleiba. Ai lona 50 ai loa. O le aso e masani e tangata I o te iau no mai ai e fa. Whai ala tau saminga I tau sanga uma. Ai o le aso ese lea, o le aso Pentecosto ese lea I. I aso Pentecosto ma o isi tau sanga o tea. O le aso tonua lea ua whaapol ka lame Yesu. Au stai le auria, au stai lana e kalesia, au stai ono so. O le alato maua la le mea na forfolain, o le alato maua le grace, o le alofa tu no le atua, o le mea alofa. O le atua, o le anganga pa ia. But they went, even though that they did not understand. E ui la sale eise malama lama. Salo na ise visili I le uli ia whapea. Le wo, salo anga ise tauti o lato mamu whapea. Wai le ala asau. Waka wai le ala asau. Mau le anganga pa ia. E iso nga kingo. Ala se tino mai. How he is going to appear. Ala se form is awai. Awai le iwa ai mo mwara uli ia se anganga pa ia. Wale mala mala mako masi I lwa ngale aisa. Ai fai tau I le mtau pule sfuma le fale no fai tau anei. Ngā ko masi fa anga e lua ia nga fisili. Wale fisili la pe telu I le wanga lea. A ua lua fisili a tō masi. No fa mai Yesu la ar. Ai maa ngia fo ila le fisili. Ia fisili oso vale ala uli. Ai masi fo I tō masi. Wa le fisili a tō masi nga. Ngā lai o ngā mai Yesu upu oka. Ni upu o loo fai ma wha amunu yanga ia I tātou. I teimi tātou te whaalongo I le upo le tua, teimi e launga I le upo le tua, ma le mamolina o le tala le lei. O a upo ia. O le vesili a Tomasi, na mafua I o na whai mai Yesu. O au lava, o le ala, o le upo moni, ma le ola. Sa whai mai Tomasi, mako ke le ilo le mea la e alu iai. Mako ke le ilo fo I le ala, mako ke maua I le mea le la e alu ai. Mako ke le ilo, vai le malama lama. Kua confuse ale mafofau o ko masi. Ia marko kele fo ia lauli ia. Se laulu se furu le. Ia mesela ona to sulu le na ia I te mile na la to tele no ai mafai el fisile to masi te mil paseka. Ma tu te lilo, afa mai Yesu. O au ole ala. O ole ala. I am the way, the truth and the life. No one comes to my Father except through me. Lei se tasi mfainala tulo utama. Pe ale ui mai a. Te oe se o le ala, upumoni, maleola.
Tau tia la, oka. O me monia usum tu va fine ana fa pe le sta ira uli ia ma to foi I karileia ia posisi me ko yo e vai le penga ma o tu pul fare la vetelo tu pul fare la ele lo pe lo ngo mal te minge o ma wata tu le nga pa ia pe a fa ele sis pol kalambe ale tu ye tele na pol kalambe tele fo tanga tem fa ina fa nga ele tu ale ta tele no to sfulu lu le e mai se foi la se la lu se fulu le na fa el fa to nunga Yesu to e foi to e foi Jerusalem e fa tali e le fio mai o le nganga pa ia mai le mana ia te onto e ole mea le o iste mi tatou te le malama pe isal me fai mai e le tua ia tatou ni mea e matua le tala whenga ia ai te loa nga paua le mea tatou e fai o le fai tu sa pe tatou te le malama even though that we do not understand paua le mea tatou all we have to do is just do it fai paua le mea o le fai Wai ste me fai mai ai ia le tua. Fa mai Yesu le me kauka ko fai fa mai Yesu a po mai le si pitolo ngutu tu ia le si ala fau. E me fai ka ko fai. Amen. Ele ste me fai mai fa mai le tua ia e lo fatu ile fai automola to fili. E fai ko fia nga me. Ai fa mai le tua e fai. Ai sa o fatu nunga le tua. It's God's instruction. Mai le tua e fa mangalo atu e anga le anga mai atu e fa ngofia nga me ele fa ngofia ala nga le fa mai le tua fai la no winga ku sa pe ka ko ke le mal la ma pe sa me fa mai le tua ka fa mangalo atu istanga te fai mo fili pa wal me ka ko yes sir fai lo o le asesione wa mai ai se o onga ya tatou o e ma o le au Cristiano. E tau tātou stai le tua so o se mea e whetala I mai ai. Ia I tātou. E ui lava tātou te le malama usum tu wa whine le mafuanga. Malona winga. Aina paua le mea o le whai. Aisa. E wha manuia mai ai le tua ia te oe ma. Mai tātou uma. O le sila mea lona tolu. O mafau e kia misi a ule mele. Au mafau I le lua vaso au ta pena le tatum tau pulen tu e fai le vaso le tene. Ai au mai e fo e le tu e te au le tau o tele o le mele no fai le au li e tonu se fulu vaso le. Wa e ui ai na o le latu fatali I le aso lon se fulu. Ai se o tātou wa ai po hala tu men fai tonu aso ni se fulu. Te lo le si mea tā ua matau tia. Aua nei o tātou give up I le te talo. When it comes to prayer, please don't give up. Aua nei o tātou fiungo fie e ole I le atua. Ma te e fitu na iai, se fai upu. Sa fai upu e fitu ma le valu ne fa mai e Yesu fa mai a. Ia outou o le atu. O na outou maua lea. Tu I atu o na tō ina mai lea. O la, mai Yesu, tatalo. Pray. Diligently pray. In season and out of season, pray. Tatalo ma le whatau anau. Tatalo ma le whatua tua. Tatalo ma le teletono. E mana o tatalo. Asonga fua, fon tatalo la uli ia. Ia, whaila o le stofi le nālu Yesu. A stofi, o atu lo whaile fono tatalo. Aisa, o ngai sa ua ina le mata upu mua. Sa lātou tatalo. O lua upu na whameina. E leo ta ua maila se anga pongi ngā. Whalongo isi whamai. O le alu le anga. Tele o na mela ele o le lope na na pongi who knows le lope na na pongi pa wala me ta wala sa we I tonu o men faila ulia tatalo mavivi they pray and praise
praising God and pray diligently matatalo whaatawanau. Talo. Somto va fine e se le tāu o le talo. Se fulu aso. Pa wai o men fai. Ai, ta talo. Ta talo ma le whaatua, ta talo e maua. Ta talo e o mai ale aso le tātou te ilo, le aso le Pentecosto, pe a whaia o le fuafuanga le ale tua. We will receive what we were being promised and told. Me ana tau mai, ma fola mai e tātou te tai ai tātou. E tupu, pe a whaia, tātou loto ngā te stasi. Pray, unity, unite and pray. Te talo i le atua. O a mai lo o langa te talo. O aso i e se fulu e umatu nei. E whaata ua i e tangata keu siano la tu te malama lama i tu tonu aso ia. Ma le vao upu ia o le asesione ma le te sesione. O aso e whaama. E le whapela ko a halu le a koa ila ua kalo i aso i e se fulu. A o aso e whaama natu mai a ili tā ua tele. O le o langa te talo i le o langa wha le nganga o le tangata keu siano. Amen. Amen. Praise the Lord. O te fia tala nola i titi la usum tu va fine. I le tā ua o Yesu. O ia o le teitai. Teitai a mi o tonu mo le teitai. Le lei, a good leader. Le walu le teitai o le au apostolo. Amen. Ai te lo le si mea matango fie lea tātou te maua mai ai i le tala lea. O se teitai le lei. E alu. Ai ona tuuina wha manuianga mo tangata o le society. Le sile mea tāua. A mene leo se mea lona whālea o le sile mea tātou te vava ai le tāua te leo le tūlanga wha teitai. Na good leader. A leader that had a good influence for his disciples. Sa yese a fianga le lei mo na so ai le alu. Aisa, o le teitai na o manuia ma whaamunianga me avatu. Te loe alu Yesu, e fio Yesu le lang. E le isi si ia o ngā lima i lunga whapea. Pe kilo le langi. Pe si ia o ngā lima whaafitai o le lau alu ese aku male au whaalonga kālea. A lefa maltus pa ia umatatu whaita wina. A o lui fo ia le langi. Ai whaaloa loa mai o na lima a ngai i lalo i le tutu watu o lana e kāle sia lai titi lea. Se lauru es fut. Ma wha manuia atu o ia i la tau. And he blessed them. Ai so whaita wina la ia le tusi pinga Ioane. Ioane o lon tau po lusu malfa. O Luka o lon tau po lusu malfa. Le record mai i alesi ta ua o le taimi. O lon fai po lima se fulu. Lusu malfa. A lon fai po lima se fulu. E o lima se fulu male lua. Whaalongo la i upu ia. Tai le lei, a good leader. E lu ia ia, e lu ia i lau sunga al whawhengainga, e lu ia i lau sunga al teitai te akono, e lu ia i lau sunga al teitai aonga sa. A good leader. E lu ia i fo i oe le te ia i teitai whapolkiki. Teitai o e kālesia, teitai o ainga, o le sa o le ainga. E lu i umata tau i se teitai le leina te avatu se whaamanuianga. Whaamanuia mai ai teimi uma, ai ofo le teimi la alu. Ai a mai foi whamunianga. Listen. Wa ave e ia te ila tau i tua. Wa o lava i petania. O na se si ia i lea o na ao ma whaamanuia ia te ila tau. E lea o whai mai na se si. Ai na whaaloloa whapea se si atu pe na stretch rau whapetania.
and he stretched out his hands and give blessings, bestow blessings upon his disciples. Ma watu le manuia. Si e le o na ao ma wha manuia atu ia te ilatou. Limatasi. Wa o ina o wha manuia e ia te ilatou. Ona tea ese lea o ia te ilatou. Mele len tupu le stofi lea tatu tal noa lon fast fulu aso, talon to e tu Yesu. Whamai, wa o ina o wha manuia e ia te ilatou. Whamai, sisi wapunga, o le taimi lea a o ia wha manuia atu ia te ilatou. Ai aisi upunga e so mai. Ona tea ese lea o ia te ilatou ua si itia i le langi. And then he depart from them, ascending to heaven. A fio i le langi. Amen. Whamailea, ua la tau wifo ia te ele, au so lea. Lauros furu lea na iai, ilunga o le maunga olive. Ona toe foi mai lea i Jerusalema male oli tene. Lea lau tato wa ai ile mea na tupu. Na whaano noa le au li ia ai li alu Yesu. Whaano noa. They were sad, full of sorrow. Ai na walu Yesu. Wala tu mana tua upo Yesu lo la tu te taile na whai atu. E te tau no tu oli. Langa lea la walu lo utama, sili au lo utama. You're supposed to be joyful. Fia ma oli. Langa walu foi wa saule nganga pa ia oli. Fisoso ni sili le ya auto. So I don't have to stay behind with you. I have to go. Le taimi na fio o ia le langa. Sa whaamanuia mai o ia. I tangata sa lato mafuta. Tangata sa ia te ita ia. O na so. Le ngata o tō sururua la wa apostolo. Tō sutas. Ai whape foi. I el se laurus fulu uma le sa iai. I le aso lea. Te tono le taimi lea li atole. Sulma le lua li whatu mua lea vanoa lea. Lea ngā le whai unga o le mta upu mua le tusi ngā luenga. Lea whato a whai ele vili. Ma manu mā loa ai ia. Matatia ele ingo. Ia matatia. Lea na wha atoa ina yuta le wamanoa yuta. So ese la le tāua tele. Tātou wava ai le tāua tele. Usum tō wha whine. Ese le ma nei o se teitai. So o se teitai le lei tele. O se teitai e wha manu iatu ia te ila tau. Ua e teitai ia ma o teitai ia. Ia, pe e te tu ua fo ila tau, e te tu ua ma wha manu ianga. You bless them and live very peacefully. Te alu ai tu wha manu ianga. Ia, whitau i le ia ma le tātou au tu o le nei vai aso. Nga ngana Samoa, ia malulo sa, fo lau i langi maa. Ta pena le leie Yesu, ia ona sa, lona sa, oi lona sa, ona so, the generation that he passed to the baton. Ia watu ia i le fua, oi la tau e whaawa wina, they will carry on the voyage, o la kou e whaawa wina le whainga malanga, le folaunga. Yo e malanga i lunga le sami e ave lana tala le lei i tangata uma. Pena foi lale wa yaso na ngana Samoa ma le tatu autu. Ia malu lo sa. Lano inga ta pena le lei lisi au ngā tupulanga lei lumatu o tātou. Tātou whanau. Esa o le sa lea. La tau te aveina. Mea sina. O le atun, o le anganuu. O le ngangana. Whasa moa. Mea tāhua ia i tātou le tātou anganuu. O tātou whanau.
lātou te fōlau I langi mā. Pe a malu le tāpenaina o lātou o langa. A pi fo na tāpena e Yesu o lana au whainga luenga mō ngā luenga. E whapena foi. Le tāhua tele o lo ulu ese ia e tu watu ilisi teitai oka le mānei o le pasinga o le fua. You know, pasinga o le peton. Watu mo le whamrianga ilisi tangata leo le asau e whailau ngā luenga. Beautiful, A tātou tala noa I la I mea tau te itai. Ia e mana tua lei. Usum tua wawhine. O lalangi lea tātou te mauai. Nuu maai. O lo tātou no nofo ai. O lo tātou no nofo. Ma whaasanga atu. I se sosa I ete o lo o tumu I tai. Tai le lei. O tai le lei. O tai whaiwhinaunga. I mata upu ese o le neira langi mo le soifuanga o lo tātou iai. Le so saiete tauwa. O le so saiete sa ili pule. Ia tai. Sa ili tamau ainga. Full of leaders. So saiete al nei tātou te iai. O lo tātou whaasanga atu I so se atu nuu tātou te no nofo ai. Before New Zealand nei. O lo tātou au mau ini atu nuu e whai ai le menge o le polkiki. So se vaenga o tātou a ai ma mea tātou te no nofo ai. I whai ngā malo. O whale whai ngā luenga. O e ka le sia. To tonu o so se vaenga, o aonga, mea uma, o nuu, o ainga. E iai ale mea lea e tau o le whapolkiki. O le whapolkiki, le ai e le ngā unkapeneta whamole mole. O le polkiki, so se vaenga lava, o lo o iai le mea tau o le tūla fono, tātou te o ti ai. Lo iai le mea tau o le tūla fono, o fausia tangata mole manuia. Asi o tātou whisili, o ai o lo sili na vevesi, ai le lalo langi o lo tātou no nofo ai mau mau ai nei. O ai o lo sili o na vevesi, ai le lalo langi, te alo le tali. O tai, va ai le lalo langi ma tai o malo. Tai o malo. Ele ngata foi leo, tai o e kalesia. Tai o matanga luenga. O lea mea ma lea mea, o tai o ainga manuu. Pena foi kalesia. Te leale vevesi. Ona isa. Te loso se mea lava. E ia ale upul nei o le whapolkiki. Dale wingo le upu polkiki. Kako karkal ngola I kiki ya. Ya, leo se mea. Tātou te vevefe tala no ai. Wai so swani fo I Loloto. Ma lo malama. O le upu polkiki. Wa le umane o tātou tala no I tai. Mai ai Yesu o le tai le lei o le malo Yesu na sau. E fo le whapolkiki le malo Yesu. Awa ne ngalo ia I tātou. Sau po Yesu e mailo na malo. Ala tātou wa aila ia esa. E fo le pulenga. E fo le rule. E policy. A le upu polkiki e sau mai le upu e leni o le polithia. O le polithia. O lona winga. O mata upu. Ia po tula fono fo. Alestete o le ai. What we call a law or affairs of the city or the state. A le upu politika. O le upu le politics. E sau mai lea o le upu e leni. O le upu le o le police. Sau le upu police. O lona winga. Ia o le setete. O le setete po le ai. O lai ai le tula fono. Ai wha lani upu e wha malama lama. I tatu tala noa e sel mana I o le lo malama lama. O le upu le o le polokiki.
e wha mea e wha malam ai. E tu sa lama la utala lea. Politics means a state that lives under the policy. E wha la upu, le upu mua, o le policies. Ia po tu la fono fo. E wha pelon wha sa moina, o aia inga mata i ala o le tu la fono, policies, o policy. O le si upu, o le politis, o le politit, o le P-O-L-I-T-Y, o na winga, e ave i tangata o loo, ta tau ona tausia le tu la fono lea. Mamanui ai, supposed to be a policy that will prosper them. Mamanui ai. Ta tala noa on tātou tu e fōi e loa lea, so so ol tātou taupu lea, anga ia Yesu. Ia matatala tu e leina e whai maisau. O le si upu ia i wha marumengo le upu lea o le politics, o le police. O le police la, o tangata e leo ina le saunga le mu o le tula fono. Ia ma le upu muli, o le politics itself, rona winga, o discussion, o talanoanga tai, e fausia ai le tula fono, e o lai le societe i tutono le ai. Amen. A talanoa lai, le mene o le upu politics, tatu o mai langa le upu le politics. O le winga ta o fata awina o le upule politics o le sa vape o le tala noina ma le whaanga solonga discussion and processing o le whainga o whai unga ia e mata upu uma ea awhia ai le ola o tangata uma o lo ono nofo i tu tonu o le ai o i tu malo ma le atunu atoa ai whapea fo i le lalolangi atoa me tau o mata upu ea awhia ai policies that affect or influence. Roinga o me iei le afianga le lei, o le afianga le leila, o le afianga le leila i policies. E manui ai tangata. Ai ale le leila policies. Matula fon. E le manui ala tangata. Ai safa tangata. I upu ma talanoanga ma whaanga solonga o mea ia na talanoa ai ta ia. Le tātou talanoa ai. O le whesiri la. O apu lenga ma whaala potonga ia e whaasino ia ile upu lea o le politics. Po le polkiki. Oa. Na o le pāle mene ea, pe a fia ai maisi whaala potonga o lo iei tono society. A ole Italia la le tātou visili lea. Si tātou ola vai whaalongolongo i se upu mai tangata e leni. Na amataina le me tau ole polkiki. E ngō ia ole filosofia. Ole filosofa i ngō ia Aristotle. I le senaturi lona wha. O ia lea. Sa ia whaia ma wha ma ite ina ia le me tau ole polkiki. I tu tonu e leni senaturi lona liba. Ma whai eila na quote mala na whaupunga lea, le tangata lea. Whai mai, every man is a social and political animal. Whai le ulo tangata. Mea ngai leina whai ngol tangata lea, the father of political science. Tangata lea. Ka ufa Samoa asistole ya alfa lona upo lona ingoa fa eleni ole Aristotle ese la le taua e tele la tu ai nga vaenga fa polkiki me le upu ne polkiki demokrasi totalistic ya ole monarchy e ye su le langil teminga o ye fainga fa polkiki a Roma ia nga influence mai isi malo te tele pe o papelonia ma me ka ole a foi le upu ave le oli ina le au Roma ia a manatua na ta watula ia le ia to stemi emperor na lesil na fa porki kamalanga kamasasa o alanga
I le mga umiangi pale mengi ka siar ka ngaka isa wele pule. I le mga umiangi kaka sko kele. Melanga ngā le na pe na tau whanau mai lisi koe ngā whainga whapurkiki voi le tau o le wha komingisi. Pule te tele ma. O le taimi la le tu tonu o ele ni usum tu whawhini. Na mafua na whaia le tangata le asistole el meta o le polkiki. E vai atu i, na mafua mai. Mo meo assembly si ko kongo ele ni. Vai atu ia. I le mau popo mo meo ekalesia. Na iei ma ekalesia. Ekalesia. Ecclesias. Meo assemblies. Meo lotu. O sitiseni. Tangata. Wo mai fatasi le mau popo. Ai fai fo ia la to laws. They discuss and do their constitution. Whapena fo ila le sivanga ka o le council na vai taimi e leni. Meta o le people's courts. O ile na maua mai el tangata le aikia o le mea e te tau ona fai. E te tau ona whapea le whainga o le malo e leni. E whai whaporkiki. O whaala puputonga, ai iai tai la tute discussinga ma whaatulanga ma whaanga solo and process mea e manui ai tangata. Ai kausoso ese mai e lengi mai le mea lea o le emperor po le pe o taimi o Alessandro le Sili. Tasi ale leo le se toi vai atu. A mata mai e le matango fie. Ia ole tulanga o mea whapolkiki. Ia mataulia la usum to wafini. E o mai i le taimi o Yesu. O la fo o i le whapolkiki. E uia o taimi na vito a whai e le whapolkiki. A o le taimi o Yesu, sa iei fo i le whapolkiki. Sa iei le taimi o Yesu o isa, sa iei le mea tau o le tutono o tangata i uteia, sa iei le mea tau o le sanitarini o tai ia. O le palamene le a i uteia sai, o le au sanitarini, e to o fitu se fulu tangata. Fitu se fulu faipuli. O le au sanitarini, o tangata ia lenga ave e Yesu muli ai, ele ave ia Roma. Ai fai mai, ave ia herota ia Yesu. Kangaka ia, lauli ia, o lauli la ia. E whapa ki le e ko kongol ko fitu se fulu lea. O le wingo le upu sanitarini, the 70. 70 what? 70 leaders. Fitu se fulu tangata. E wila watu a maua mai le upu le temokarasi i e leni le sentui lonono i le tia 5 ovalo. Ai sa iei lava whainga wha temokarasi fo le teme o Yesu. Ai sa, e whapa ki ngai e ko kongo lau santerini ia. Talo le mala mai nisio au auna a le tua. Whaife au, il meleo te whatu e wha ia pa ki ngai e kongo i. Farisaio, Satukaio, o le au aseni, ma le au selota. 4 parties, the Pharisees, the Sadducees, the Essenes, and also the Zealots, le au selota. O nei tai, sa latou whaiunga, de ngatai sui le latou tu la fono, au mea wha iutai ai e ui lai lalo o le pule Roma. Ai sa ia le latou covering ai latou ia latou mea tele i le wha ai le foilele i le wha religious le whainga o mea. Ai sa iai tuto. E sau la Yesu. Ai. So la iei tamai. Ia o kamai e le kako ke ilo le mea tau o le wha fiami o tonu. Ngata foi lea fai fainga ele lea ma me le sao ai sa Yesu e introduce ku le uli ia langa paki malanga malo ai le talia le uli ia ai sa e SA policies o le malo Yesu policies le o le malo Yesu le tusila ai lau tuspai ai policies o le malo e ai ia le constitution o le malo le tua pe ke le fia waila i me fa por ki usum tu fa fini
peke mga oai, peke le mga oai. O ngai ke a fia ai. Na ngā ele a fia se pale menge po ngi mea whapor kiki i ko kongo pale mene. Ngai ke a fia ai ko kongo le ka le sia isa e whai kula fongo. Whai kai kai. Tala noa. Ai mo e kongo a onga, mo e kongo ofisa SS, me uma. Te o voi tono ka le sia ma me uma lava usum to va fine. We are living in the world of politics. A ole mea sili ona tāua. O tai e se le tāua. Leaders. A mi o tua tai. Good influence and the blessings ole ale leila a fianga o tangata. E o lai. I tu tonu o society. A mi o paa a tai. Ole me whala ngai tupu. I tangata i e ola i tu tonu. Ole si o manga ole a ai. Amen. Ole upu demokrasi po ole democracy nga whanau mai le ti a 5 o walu ia por senturi lona ono. Wa amata senturi lona. Ko a amata ale senturi lona ono. To a walu tau sanga. Talo na amata senturi lona ono. 5 o walu. Ai... Whaama ite el tangata ingo ia. Tangata e leni fo el malo. Kia lo le malo. Le lalolangi ngi kako kia o lai usum tua whawhin. O system wha e lengi umai a kako kia o lai. O a onga o yungi veske. O meo wha saingisi. Ma le la running o ofisa me uma. Ma le poko. The mind. The knowledge. Nango kaka e lengi o kaka pupoko. Claisthenes la le ngol tangata o le theologian o le tangata eleni. O ia lena, ma winga le aikia lea, o le whaatem kalasi. O le upu tem kalasi e sau i upu e lua, o le demo luinga people, po citizens o siksengi. O le upu lona lua o le kratos, no luinga o le pule. Le winga la o le temo kalasi. O le pule a tangata. Mangia iau. O mea na maua mai tangata wai ke lo ai kia ka mai nga maua mai le kilo i le mangai o le kupo le ka le sia le lolangi a mai se lolangi fa roma ngai el nga vai temi le tupu ma le ola o e ka le sia tu tonu e leni Athens maua mai le ai kia ka mai lo inga la o ka ko ke fefe kalangoa i me fa por kiki isa nga foi kongo e ka le sia nga foi e por kiki mama. Supposed to be mama. Tau mama. Wangi ia ingi wai o hoi kongo mea kalesi. Se mo wai foi por kiki ele lea. Nanga ora fo fai paloka. Fai me fa pe ngai kongo e kalesia. Do you know what I mean? E ma fai langa. Oso ai ngale. Ia me fa por kiki ele lea. Kongo le vanga. As long as e fia pe matau le tai i le atua. Ok, ale por kiki. Ok, ale por kiki. Lang ol whaatem kalasi lau ka ese le mangai ol whaatem kalasi lau ka kuola ngi kai mi. Ole demo tangata. Maile leo tangata means the rule or the power will come from citizens. Mengale wa fai paloka. Sila taua. Ola mtau pule ngau tu tala noa i salo pole lua e vai asu masina telu ai. Na fia tala noa ele mtau punge ole polkiki. In a good ways. Pea ngau fea kula mkanga. O kele whaau au se spiko po whaau au se spiko si kako malo. Mai pesi tato malo e whain whate tainga. No way. I have to stand in the middle and pray for the whole country. And that's what we're supposed to do, as pastors and leaders. Tu tūlo ngā tutonu. Ma te talo ina ia sao le filifilinga an siksengi. Nanga o siksengi e ko kasi o tātou mālo Samoa. Ese le tau o siksengi tu. Tasi ese angau whailonga leo e ala lana pālota. So pray for the integrity, good conscience, honesty, pure mind
ina ia whai ai le pālota ele tangata sitseni ina ia tulai mai le taitai e manuia ai tangata uma. Whoever, se po ai a o le taitai e manuia ai le atunu. Praise the Lord. O Yesu la, o ia o se taitai le lei. He's a good leader. Mai maupeanga whapenga umaka ikai o malo. Ako vai foi a Trump ia oka. Manga ia mai foi le fua makanga. Aisia, a mea lea. Whawhenga pengo whakulam kanga. E langa me visi lau langi. O ka ikai. Ka ikai. Pero mele i pe lo fiko ai le whako mingisi mal wha atem kalasi kai mingi. Fiko ai. They are clashing. A clash la lau li ia. La me kupu ai. Feoki innocent. Feoki siksengio. O kungu umamalo. Feoti ngai tanganta. Sa fo isala elu ia aka. Kau kia fo ilonga. Longa mae ha. A o tangata o le atua e tauna whai masei vai. Consider the life of citizens. Tangata. Tangata o nai tamaiti manai tina. Manai tangata mātutua. Ai. Tai. But Jesus is a good leader. Jesus is an awesome leader. O ia o le taitai e te tau o na wha taitai uma iai taitai o fo i loo taitai. I'm a leader. Tai fo i me wha por kiki kongo le mako i kalesia, but we trying to keep as safe and pure. Not perfect. Le ako koa ai ia alo mai male me le fai vaenga male ia nga me umanga ngai silfia. Te tala atu tato laina. Fai mai so fina ngalo, e tato minute, su tolu e toe. Fai mai lo fina ngalo, sau sao ale point, au ale faa umia. Ai tu le avno i sistanga te olo fi sao no mai, tala atu tato leina. Ia, talofa atu tato wala umumua, talofa. Talofa la sunga poni. Talofa, Antonina. Ia. Talofa ya te oltina. Ia malo la wal soifua malo, fa malo si tato por kalame. Ia leli. E se le mana ia por kalame nei foi tula le afiafi. E me se foi nei vai aso wa mai atu. Mea umarava vi ia le tua aftai fa mana na mai na foi. O mea umarava pe na iai taitai e moni e lau sunga. Ana pe o Yesu taitai uma ia le ale me la tato kolonga i nei la lang sau te ia. Yeah. Ai ia te foi ia ne o tuku mai Samoa o te le fa pito se tu. Neia. Pa wale me o lau talo i le tua. Ia lo fangia Samoa. Fo ai mai se taitai na ia manu ia i ona tangata lau te. E mana ia i o fa mara manga i nei tu la le afia. Ia le tua. Tele lava mo. Aftai e te oltina. Ai alo fa. Ia alo fa tu foi. Tai lango mai. Alo te le atu fela i le vai aso Tonina. Ha se fua. Ha se fua. Talo felicitato lau, talof. Pastor malo se fua. Alo se fua i le sau noa? Pati? Ia. Talofa pati? Ia sau no mai? Malo fa kai very fascinated le me quite interesting for fa longo nipo. Malo. Ke le kana ngo me fa por ki fa malo. Ia, lei. Au kana ngo ulo ainga. Yes. Ma ia ke le vai nga muli le nga el mai. Ainga malelo. Ka kia ia fa foi wa. Ele venga ko e eu me quede. Yeah. Ai eu mo kongo ka ko no ko ia. That's good. Ele venga ko e eu me quede fa malo. Alo o le me kongo le. O fia fa longo ia le manga ia lo ko au mainga. O solo ko lo me le fai kengi. Nga. O mo kwai o fia le menga. Langa la o va ai fo ia me ia fa bia. A o lo langa wa ia wa se ka ko foi fale ka po inga maka ko e kale sia. Ma o lo la me le pa loka lo la ia la fai singa ko fi. Ia o mai umalo ai nga manga e fa kula ko su. Ai a fai lo
Ya. Sia sia menga ka. Mana ia good example. Mana ia tele pat. O lau vai pe ngo ka ko ia fia ko nga mele. Ele penga ke enga langa le ka ke la no malo. Melen kuli mai ki apolo sa ngo fo la la. Mai kongwa. Almanga ia fo simba ula nga sia mai. If you was a kan ilanga le wo defeated e sulia. Ya sa kan. Amen. Aka ko wa ya ele pai le aka ko ila lo ki apolo. Yeah. Kak fakad kali kan se yo ole o la ka kingo la ka kingo se yo kan la fo ya ile ki apolo longo ngo fuang ku ba wa ile fa ye ko se afi mo ka ko se mang el mele na ko lo pa lo ya ile iso ni le ko se afi mo ka ko sa ni le ko mo o ye malanga u angil le fa se ngi ka ko o le mang ya la fa lo le ya ya ka ko sa o nga ya me como e kalesia ya maria fa tai pati mo ya e ke kau kala ku le kau fa alia la ku me le ke ya fe kai lo malisi vai nga ke oi yes ya ada truth set you free mangia ke le fa tai pati alo fa tele atu pe la ile vas fa se po fa talo fa tatu la talo fa ya talo fa Jacobo ya talo wa mai oi ya mau ia fa kai Isi o foi lava ia solo le. Ia. E me si nga era capo, foi singa fa marski. Mai ka ko fa ma ka ko do paso marinha sia. O ka se maka ngofi ia o ko ranga vanga de ye se fo nga le ka ku ke. Ya. E ko vai a ko i no ku mo sa mo ya. Porque no i ka ko la ngi. Ka o ko spa ia fai de mu ka mo ka ko. Mana ya. Ne o ngi ka ko vai e mo ya ka ko u pen fa malos. Ya. Ya ngari ni po kala ya. Para no ko ama lu ka o foi e so fo e as kai faro sunga e mo ka penga ingal ka ko pokala me tai peso uma poni ele fai ngofi yes tai te talo io penga lo le ko e le penga nga pelo que le passa some ngo ye ya e que sai ni mai ko le nganga maloko ya e pa pero sunga tai alo fatu tanto fera de bayaso Ja, dat komt voor een ja, fase voor take fase voor. Atalo voor staat wel talo. Alo va la sunga fonki. Alo va. Ole sa no? Leo leo. Oi leo, talo voor talo so. Wa amai, wa ne swava. Mbia va kula sunga. Ja. Ja, la ngonga lava le fia fa ngai kia na ufa ma la manga so se mea. Taila. Ja se mea. Pale kongwa mongi a fo e lama ka ko si fio mama i roa le fio ifo ma le fio ai ya ya al fa la manga le wa mai me kwa fa lama kere i ro ngai ka ai ya me ka si lava ya ka kolo ka lo lava ma u ya kun mo panga ka po e o foiva tai lava ai nga ka foi aqui o é ngi se la foi nga lo ko va mai no le ki o ia lo alo mo ko marava yo moni la il foi vole por la ma mai de upu aftai la ma nga foi o ma ko yo le alo sia kwai la por kala me fonki tai lava tai le lango mai e ko e aqui o kai mo la ko foi por kala me nga i ma ko la ya lo pa ku kinga la inga ma fa nga ya pa pena foi lo fatu isi tu ainga atu tu fela le vai aso ya fase fole a Oi foi fase oi foi atalo fol tatu la talo la talo ya oli Oi. talo fa lo so fu el nei pe mo Ia o ngai ala o se nga pa ni. Pa me ti campo so ka po kore o ngai wa o anga manuia fa muia tu le lo aso so fu e atu el tina Tua pa pe ki la. tele tau sanga ia le li Ku ba no wan. ya fai me sau nonga langa lela richa o malta tai Ia fa kai la mo la mo mai ki lo o mai ngo o te ti la le ki o ki mai
Ya, sa no Te mai. mai Ngai te le. lo mai nga ma mai ne fa politik ma minority me fa pinga. Na le ku mu ke le la lang me fa ngi. Ale a fio mai o ka ku kai sili le. Le wo kai lo fo kai lo ka ai. E mo ia e le pai go pi le go ko ka tai pai go pi. E ka ma ku le pa ma o ngi tu le ye u mai lo ku uma. E ka kai sili la e ke le ma e lo o mai no le. Ka sili e mo ala ko iko ma malama maloka lo le ye ku le ka ke ka ko wa Ye le. wa ele ya ta nga ke alu alu lo e sa me la ye ma ka se ku lo sa me la le ma ko ko ye nga pa se ya le ala nga o le ku a pa pe ke lo pe lo pa nga pe ke lo pe lo ko lo pe ke lo pe lo so ye e pa ma nga lo ye e ya on kai le wa la wo ye Yesu ya o te to le ngonga la ele mai lo mai ngom ka le a wa e lo le la ka ka lo e ko inga wo le ka ko wa ele ya te ko ma mali sa ka lo nga Yesu e ka ma lo ngo Yesu a ku por papa la ngi le ngo Yesu dice te eu ka ji ara sa ka e vai u pu nga le lua o le a ko o pa te US a pun ti Mana te selma ga yo la pione tu le mai pa pelo ngal pa yo la po lo ngai ku ka ka e ka tili le lo le sa ka ni ma e bongi le te se su ro kongo o aku u ma aku moku o ainga e fa pera ai ka ma lo si la ko nga ka e ka mo wa e ko ka e selma ka mo pio Yesu yo wa nga pio mai ngai ia makulo ku ele ke le sa mo wa pa ku le ni ya ki lo pia wo pa le se lo ko le bo la ku le ma ai yo ku ya le lu pe ka lo ngai mo ka nga ka e o mo le ko ala ka ke le ba ai le ele si le ni sa ka lo ma le su la ni sa ta va de nga ke o ke le lu pa ye pa mai polo ni ka ma ko mo sa mo ka na ko pa lo ngai o ki kusela au ki ngai ngai te ne vota pa lo ka ni so pa nga te wo ka le vai o lai ma ma o le ye ka le va be le ko ro ko ma lo si ko na lo ke ma pa pa ta ka lo Yesu ko lo ko ka ko ku ngai o ka ma ni ma ma kai ma ko ai ye a ma nga ku lo Yesu te le nga ta ngwa ye le va be si le bu ya le ka lo ku be le o ka ko mo me ya yo le tra yo quiero le te kai bongi nga malo ia fa uma mai lolo fina ngalo langa lela uma ta taimi fa tai lava mana ia lo fa so fa tai lava mai para in Christ o le nga bilia kuai o le kual fa le nga le ke do ali me kai wa o ia o kai ka ka wa va le i tianga ka koi pia mo se to angi mai ia ai la lo mo do Yesu ele se ya ku Yesu ka pe una ka ai au ko mo nga ka wa nga wo ki se ke le ka ku le ko ya fa sta lava ya man ko me lo ya filo foi leva ia soltato por calame ia pa ma ye ke la le tu ia foi lo aso soifua ia mo ni o me alo festeli mai na iwalo ai tu filo leva ia so oli tai lava ya tu tinava la mai ia fa mania le tu ai lo tunga mala no pala ma teu plekua tai mo familia ia pa tai la ia soifua ia pa soifua tai ia ai le ifia le tato talo ia ona fa mai atua ile to fa mana tua tu Yesu o le tai le lei wow le tai le lei na lu ai o mai fa manuianga mo lana maftanga fa manuianga mo lona ainga fa manuianga mo lona nu fa manuianga mo lana ekalesia fa manuianga mo lona tunu apenale se manatu o loo pia fa manatu atu ia tatou lea o ia foi e lo ni tangata fa te wa ia oe malou finangalo me te finangalo o ia mai loto ia I fai nei so fuanga
Ana Paul meo le wha malosi ma le fuele le watu se upu e wha malosi ma so swani a te oe le uso ma le tu fine ia vei tātou ma tai le lei tātou teo ese ai tuu whaamunianga i nei manuia ai tangata. Tālo si o tātou malo, uma whasi tātou talo mo si o tātou malo pele o Samoa. Te loa vevesi Samoa te le loa ato e pola so langona Samoa. A oa uia ese lo whaanonoa. Ia, ai tātou talo pe i le tua. Talo i le tua. Ina ia le file mu ma le fealo fani. Ia mai lona finangalo faalia. E ala i whainga pālota o sauni atu eisi o tātou tunu pele. Tātou tifia wawa i atu ia Samoa e manuia. Ioe. Manuinga po ai lava le teitai e tusi a au i eile a au le atua ma fili se whainga malo. O le tali na mai le atua. A o. Teitai o si o tātou malo. Let's pray for all the leaders. Not just for one leader, but all the leaders. Those who are, leading in the front line and trying to pursue all the goals and all the plannings and strategy and whatever that will bring successful and prosperity and blessings upon our nation of Samoa. So let's pray. Tātou talo. Le tua mātou te talo ma tui nātu si o mātou mālo Samoa. Mātou te alo lofa i si o mātou tunu. A mātou tala noa ele nei fiafi le mātou mata upu. Ma mātou ta ua pea le tua lo mātou talitonu le tua wa mai e Yesu ni whaatei inga le lei mo i mātou e meise o taitai. So se taitai. Le o mātou maua mai a o onga le nei fiafi le tua. Ma mea o mātou whaalongo iai. Le tua e mana o mia lau feta lai ma lau whailoa. Ma ia e so swani si o mātou malo Samoa ia lātou whainga pālota. O lo alo atu iai isi teimi o ilumanai. Whaamanuia i tai umalava. Mai se tai o lo tūlai mai le nei teimi. Mo le malo. Whaamanuia i tai o e kālesia i si o mātou tunu. Whaamanuia i tai o nuu mālala whanga. Pulenga ali ma whaipule. E le ngata i lea o tai o matanga luenga ese i e loa malangona i lātou le tāua le tua. O le avatu o whaamnianga e tusa mga luenga ma mea uma mātou te whaia as leaders. E avatu ai whaamnianga ma afianga le lei mo le manuia o tangata. O lo ola i tutonu o le ai ma le sosa iete. Whaamnuia atu isi o mātou mālo Samoa. Le ao le mālo ma le masiofo. E ngata i lea o tangata anu uma si o mātou watu nu o Samoa. Mātou te tatalo pēr matu ina atu i atu e lofa le atua ma ia e wha manui atu isi o mātou watu nu o Samoa. Ia whaamnia mai fo i le atua i le na nofo ma le au mawai o tangata i so se atu nu mai se fo i New Zealand nei ma aukilani nei. Ia i au whaamnianga ia i lātou uma mai mātou uma o tangata Samoa. Me se fo i lātou e mafuta ma mātou whaalongolongo whatasi mafuta le nei fiafi le mātou Paul Klame ia whaapitoa ia i au whaamnianga i nei lava fiafi. Le tua e atu e le vi inga ma le whaamanu ma le whaaneitanga. Tu mau ia atu e le mamalu ma le sisi ese. Mai le whaatau waa ia e mātou. Ia vi ia lo swafa e whaababau. Whaafte tele Yesu. Amen. Ya, sa mol tātou Paul Klame na leva yaso tu le Upega ile Loloto il fa moe. Ia ole a tātou whailua i le vaias fau. Tu e wha wau ai ia le tātou mta upu. E maise, ia, ole talanoina, ole amtanga ole tusi nei a ngā luenga. Ia, po whea le me ngata mai ai, ia le tātou talanoa. Ia, ole nā ole a whailoa atu fo i atu. Oe, ia, sa loa le vaiaso, ole masina fau,
le il fofanga e faieni nai Bible studies le matou ekalesia ia po le maftanga le Harbour Praise i Papakura ia fiafi o so sa po le 5 po le 6 le fiafi to e failo atu ia il fa mo fia faienia o onga o le tuspa ia mai se o le tusi falinga e fa mo o ai amtanga ia la tovula fia ile fo le me fa apol kalifa ia ma fia fa longo le upo le tua ia na la longo atu le sa tonu le fai ungo le masino yulai matai ia na ia matou Bible study ono lo ia indis fa mo ia mo Papakura e fia si atu ele atu la au le tu stemi luminai ia ai no na longo atu o pe afai te fia pe afai le fa le lave ia e mea si o tu e kalesia me fa le ainga le sa me fai fia sa ia na su atu le tato mafuta ai pe afai te wina ia mo le temi tato fe lo ai il vai fo ia o lo la auto ona le poni fonuti fa soi fuia mo le temi